Uyabona nje lento le yama cases uma ngithi mina i-generational curse. I-generational curse ilezi iqale kusothola ukuthi la ekhaya umuntu uyabuka abantu bala ekhaya bahlupheka. Mawuthi uyalandela back uyabona ukuthi kahle abantu abadala bala ekhaya babanjwe inhlupheko. So lento le uthola ukuthi manje seyisebenza from one generation to another generation. Shothi leyo nto le mayingabreakwanga ngeke unize nikwazi ukusizakala. Ezinye nje zayibonela uthothi kulo muzi izingane zala ziyaphuza, abanye kwenzeka ingozi bafa nje ngeingozi abantu bakhona. Yizo zonke lezi ibona uthothi abanye yes base idakamizweni, abanye umuntu uyababuka ngathi bagula ngekhanda. Ingakho iprocess yensindiso into eqhubekayo, akusiyo nje into othi sengisindisa ucabanga ukuthi soqedile. No, insindiso into eqhubekayo. Ngasindiswa, ngisindisiwe, ngiyaqhubeka, ngiyasindiswa. Ingakho futhi uma ufuna ukuhamba ibanga elide noNkulunkulu fanele uhlezi ube umuntu onjani, othobekile, ngoba ukukholwa kusuke kudinga ukuthi kukhona la ukuzodinga khona ukuthi wehle wena. So ma uphakema ukwazi ukwehla, uyabo ukuthi ke awusasizakala because abantu abaningi la insindisweni ubona ngathi wena basizakele kade abasizakalanga. Yini indaba? Basindiswa baze badlula uJesu. So ke ngifuna ukusho ke bazalwane ukuthi ke ezinye zezinto uma nje umzalwane omunye usho noma enza into akafuni ukwehla, uyabo. Welcome to the Dopest Show. Of course, I'm Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing as usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. Remember, this money can change someone's life. We also buy shoes for kids as well as food parcel for families who don't have. So thank you so much. When you donate, you're helping those kind of people and also contribute to the podcast to keep the podcast going. So thank you so much to those who are doing that and watching the video until the end and never skip the ads. We highly appreciate it. James, are we on Grace Word? On Grace, it's God's time. It's God's time. Shout out to Blinko Studios. Oh, shout out to Blinko, man. I almost forgot. Yeah. Itata. Okay. Ndiyakubona uhleli ngenye indlela namhlanje lithini ixesha. Hayi, ixesha likaYesu. Ixesha likaYesu. Yeah, ixesha likaYesu. Hayi, ndiyabulela. Akwethu. What do you think about my brother here? Hey, ngize ngikhuluma ngamathonga, ngazi isithonga. Nabela ukuza uzothi. Oh, nabela ukuva. Yeah, nabela ukuza uzothi. My brother ngiyakubingelela and welcome to the show. Please introduce yourself and let's get to the story. Ngiyabingelela kakhulu la kule channel kakhulu. Yeah. Lona ke umpostoli uTJ Gumede. Yeah. Le phansi kwamhlaba yalingana eJosini. Yeah. Ngumntwana ke kaNkulunkulu, ngiyakholwa. Ngisindisiwe egameni lika Jesu. Amen. I'm preaching a pure gospel. Yeah. uNkulunkulu nje wangisiza ke akusanga ke ngikholwa. Akusanga ngikholwa kodwa nami nje bengumuntu ophila njengabo bonke abantu. Ngikhuleke mina ngikhonza kwelinye isonto engize ngilisho. Kwakwenziwa nje zonke izinto ngagcine ngafinyelela la khona nami lento eyenziwa la ngizoyisho nje. Eyenziwa la nami ngagcine ke ngiyithanda. Yes. Ngikhuleke ngikhonza kwelinye isonto ngikhonze nenyanga kakhulu. Kuleli sonto leli ngangikhonza kulo kwa izangoma phakathi inyanga phakathi. So ke ngokulandela ke nami so ngahamba ke lento enziwa la ngayithanda, ngibona babhulana khona la sasithi uProphet. Babhulana khona lapha esontweni kwenziwa nje yonke into.
nami ngafisa ke ngayithanda lento eyenziwa la. So ngenxa ukuthi abanye babevuka umoya yonke lento le. So ke ngafika mina ngayithanda lento ngakhuluma nomunye ubaba owayeyinyanga esasonta naye. So ngathi kulo baba lo nami ngiyayithanda lento eyenziwa la. Wathi serious? Wathi na yes, ngathi mina yes ngiyayithanda. Wasothena kimi okay yenza isikhathi sibonane ukuze ngikwenze nawe ube nje. Then ngayinika impela isikhathi ngiyakhumbula ngangisafunda isikole. Ngayinika isikhathi ngaya kuye wafika wangitshela ukuthi lalela lapha ke ndoda. Lento esizokufaka yona la akusinto yokudlala. So sizokufaka into mase sikufaka into kufuna sikunika ithuba yocabanga kahle ngoba lento esizokufaka yona la lento ozoyijwayeza yona izokwenzisa yona kakhulu. Then impela nami ngahamba ngawucabanga ngabe ukuthi I know ngoba isinqumo ngase ngisithathile. So ke ngathi no sengicabange kahle ke hayi le ndoda ke sangena endumbeni. Asingena endumbeni yangicaba le ndoda yangifaka izizwe lento yokuthi uzwe indaba zabantu. Uyafakwa lento. Yes iyafaka izizwe. So ngayifaka ke lento emzimbeni yaphila kimi. Yathi uma iphila kimi nami impela ngangithi uma ngingena esontweni ngithi uma ngingena ngivuke ke lento. Ngithi uma ngingena nje ngivuke ngikwazi ukuzwa indaba zabantu. So ke ayimpela ngaqhubeka ongangokuthi nami ngagcine sengingene nje deep kulento le. Nenzana. Number 1 sasambe sikhipha amabhodlela emzini yabantu. Number 2 sidlisa nabantu futhi because indlela bese ngisebenza ngayo besikwazi ukudlisa umuntu singamnikanga nje ukudla physical singamnika but simdlise kwelika moya. Mhlawumbe uthotha umuntu ulele ebusuku aphupha uyadla mhlawumbe ulambile udla ukudla athi uyavuka ekseni avuka nento sibe siyakwazi ukwenza lokho. So ke uNkulunkulu ke ngangisenginamajazi nje namajazi azezonto namaningi impela. Ngiyakhumbula nje elinye lalimnyama linesiphambano esiyelo lilide lifika lezansi elinye lalibomvu amanye nezimpama ngemuva amanye yinyanga. So nje umuntu ahambe kakhulu and even ngisho endaweni abantu base basaba ngoba yonke into eyayenzeka khona endaweni base basolela kithi ngoba impela umuthi besi ganga ngawo kakhulu. So ke kwahamba isikhathi ngangilokhu ke ngikulento le ngiluke kunembono nje engiyibona mangilele ebusuku because mina mangifunda esikoleni ngangithi I want to be a doctor. Mangifunda nje ngifundela ukuthi ngifuna ukuba udokotela. So uma ngilele ke ebusuku ngangiyibona ngathi usendaweni nje ihholo elikhulu kugcwele abantu makugcwele abantu ngathi kunabantu abagulayo abanazo abagula abanezimo nje eziningi and ngifike labantu ngibathandazele baphila abanye bahamba ngama wheelchair ngibathandazele baphile labo bantu labo. Uma ngivuka kulombono ebusuku ngivuke ngihlenga ngawo mina kulo mfundisi hayi and lembono yenzeka mina ngikubi yenzeka ngalezi izinto ngigcwele nezintambo emzimbeni ukuhlala ingcweba yonke lento le igcwele emzimbeni wami. And uma kwenzeka kanjalo ngiphinde futhi uthola ukuthi ngiphupha ngikwezinye indawo noma ngimisa amatende amakhulu kugcwele abantu ngiyibuza mina nokuba umfundisi kuthe uma kugcina ngaphupha noma ngabona engazathi ngidrive ibhasi eligcwele abantu abaningi. Uma ngithi ngiyabuza mhlambe kwabachaza amaphupho ukuthi le nto isho ukuthini bathi hayi le nto isho ukubomola ngithi mina nokuba umfundisi nginamahloni kanti ngoba ngokwemvelo yami nginamahloni. So ke ayingabona leyo nto lokwaqhubeka umama ke ekhaya lento le bekathi angayithandi noma esonta khona kodwa bekade engayithandi ngoba akusibona kakhulu abantu kade bakhola kakhulu ezinyangeni noma ezangomeni uyayibona lo nto le. So ke kuthe makwenzeka ke kanjalo kwafika isikhathi sesizenzile nje izinto eziningi uyabona ngoba lento le mawuke wabheka
isikhathi esiningi abantu bakhona babhemisa inemfu abanye uthola ukuthi baphuza utshwala abanye abantu besifazane ngenhlanhla ke mina bekade ngingakangeni kuleyoto kakhulu mhlawumbe ngazi mhlawumbe bekusaya khona but bengingakangeni lapho so kwahamba isikhathi ngazizwa ukuthi uyabona lento le angisayithandi and ngingasazi manje ukuthi fanele ngenze njani lento seyangilawula manje lento abangigcabe yona emzimbeni uyabona nje angisazi manje ukuthi kufanele ngenze njani and lento yesonto le bengimelene nayo kakhulu bengimelene nayo kakhulu lento yesonto but kuthe makwenzeka ngingasayifuni lento bafika abazalwane bakhuluma ngokukholwa ngishaya indiva yonke leyo nto but ke kuthe ngelinye ilanga ngithengilele ebusuku sengiyizi ukuthi angisayidingi lento and usizo angisazi ukuthi ngizolithola Brenda ubhizu kahle kahle uyathakatha yes kuyafana nokuthakatha ngoba vele sasikwenza konke lokho mawenza nje intembi for ukuthi udestroyer umuntu uyathakatha mawunjani uyathakatha ngoba ukuthakatha kuningi khona ukuthakatha ngomlomo nokuthakatha nje ngomuthi thina umuthi bese usebenza kakhulu so ke into ke eyenzeka lapho ngilele ke ebusuku angisayithandi lento angazi ukuthi kufanele ngenze njani and kunzima kakhulu ngithengelele ebusuku ngaba sembonweni engazathi ngihamba nabo labantu le group engihamba nayo yalabantu laba esenza nabo lemkhipha so ke kutheke mangilapha engazathi ekhaya kithi kungaphesheya komfula engazathi mina kuyangiphoqa ukuthi angwelele ngaphesheya and sigqokela amajazi sonke sizowela umfula kulomfula ke lo esasizowela kunalo lonke uhlobo lwezilwane ezingozi ongayicabanga ehlala emanzini so uma ngithi ke ngithi mina ake ngifaka unyawo ngilingeze ukuthi angakanani amanzi ngithi uma ngifaka nje unyawo lapha yana amanzi avela ngithatha ngifake phakathi and mangifaka phakathi ngithi nje mangifika phakathi ngithole inceko lenceko le ngiyekhumbula kamalwane isibongo mangifika ngithole phakathi lemanzi nifike ngibambe lenceko le and amanzi ayahamba and mangibamba lenceko ithi lenceko kimi ngiya nawe kuleza ilwane awu nithi mina ngiyibuzo kanjani uya nami kuleza ilwane kanjani ngoba phela kufanele ngabe lo muntu uyangisiza kodwa manje uyena ongisa kule ndawo le yana hayi kuthe uma kusuka lapho ke hayi ngivele mina ngithi no man vele asagoqa ishirt wayigqoka ishirt lesinkoshi lemkhono emide athi asagoqa nje ishirt uvele kuzwakaliswe manizwakala lelizwe lizwakala phezulu lithi lelizwe bamba leyo ntambo awu uma ngithi ngibuka phezulu lizwa yimi ngedwa lelizwe lithi bamba leyo ntambo uma ngithi ngibuka phezulu ngiyayibona le ntambo liphindo kwesibili lithi ngithi bamba leyo ntambo uyabona maliphindo kwesibili ngiresponde ngivele ngiyibambe intambo ngithi uma ngiyibamba lo oya nami kuleza ilwane lonceko asagoqa ishirt liphindo kwesithathu lithi ngithi bambisisa leyo ntambo ngivele ngibambisise ngalesikhathi angithi mina inhloso yami kufanele ngiwelele ngaphesheya but no way because amanzi agcwele emfuleni and la emanzini nalonke uhlobo lwezilwane ezingozi ngithe ngisayibambile le ntambo le intambo ngezwa kule ntambo kunesandla esidonsa le ntambo sayidonsa le ntambo yayaphezulu okungakuthi lo ngeke akwazi ukufinyelela angibambe and thema ngidonsa le ntambo yangwelisa kahle yangwelisela la ngaphesheya ngakithi engangifuna ukwelela ngakhona so ngithe uma ngiwela lapho ngithe uma ngivuka nje kuseni lelo zwi lelo elazwakala lithi bamba leyo ntambo kusukela ngaleso sikhathi elazwakala ngaso even namanje uma kunento ekufanele yenzeke noma ekufanele ikhulumeke noma into engizoboniswa yona liyazwakala intshe there is why nje uNkulunkulu wagcina esangipha nesipho sokuphilisa abantu and sizofika lapho ukuthi ngize ngafika kanjani lapho and lento okay mangiwelela ngale pheshe uma ngivuka kulombono uvele lelizwe likhulume ekseni lithi kimi hamba emzini okanje mawufika kulowo muzi loyo uzothola iBhayibheli mawufika bofike othola umama umnyumama ofika kunikeza iBhayibheli nangempela and uma ngihamba mina akusemina ngizwa sokunomoya
noma kunento nje namandla ephila phezukwami engiphushela lelizwi la elisho khona. Then ngahamba mina mangifika kulomuzi lo njalo ngifika ngigcwele indaba emzimbeni ukuhlala seyinyanga. Yes, and ngahamba iprocess la khona uNkulunkulu wangilanda khona waze wangibiza. Yes, so kuthe uma kwenzeka kanjalo mangifika kulomuzi ngafike ngababingelele nangempela bathatha iBhayibheli banginikeza. Uma banginikeza ngabuyela nalemuva. Uma nje ngithi ngiyafika ekhaya ngiyalivula ngahlangana noDeuteronomy 18 verse 9 okhuluma ngababhuli bezizwe nabaprofeti bamanga. Yo, uyabona mangithi ngiyalreada leli Bible ngangizwa kunomuntu okhuluma nami onamandla ngendlela ukuthi make wakhuluma angeke lelizwe elikhulunywe kimi lizokwenzeka kimi. Ayisekho into ezoba namandla ukuthi ingishintshe ngenze enye into. Lakhuluma nje nangempela liyabala abenzi imlingo ababhule emadlozini lapha liyabala lapha libala yonke into. Ngalesikhathi libala lapha yana ngasekugcineni bese lithi yilo naloyo ozenza lezi zinto kuyisinengiso kuJehova. Yo, yavele yangibamba lokuthi ngihamba nje kade ngixabene noNkulunkulu angazi. Yaqala iprocess yokuphenduka yenzeka kanjani kanje ngaphinde ngalivula futhi ngoba bengakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Ngaphinde mangithi ngiyalivula ngahlangana namaHubo 1 verse 1 likhuluma ngendlela yababi nendlela yabalungileyo. Seliyaqala manje liyangihlongisa nakimi la engqondweni sokuyazi mina kahle angishunyayizwanga umuntu ngabanjwa uNkulunkulu. Yes, ngabanjwa uNkulunkulu wangisa la ekufanele ayikho ngafana njengoJona mina. uJona mabalekela uNkulunkulu wabanjwa wayiswa la ekufanele uNkulunkulu emthume khona. Then kuthe makwenzeka ke kanjalo right ngaqhubeka ke ngaphinde ngaba sembonweni futhi ngaba sembonweni ngoba kimi le inkonzo eyiqalile kimi njoba nje ngithi ngumpostoli akuvelanga kwasa ngingumpostoli but ngaqala nje ngaba umuntu onenkonzo okuvangela ngaba nalento ukulangazelela ukuhambe ngifakaza kubantu ngitshela abantu ukuthi uJesu uyaphila nawe woza asengakusiza yabo kwaba nje naleyo nto leyo uNkulunkulu wangipha futhi nalento yokubona uNkulunkulu wangipha ngihlakuzwakala lelazo lentambo. Yes, lapha entanjini lapha ya. So kuthe makwenzeka ke kanjalo ngaqhubeka ngabona manje before ngifike lapho enye into eyenzeka ngifuna ukufika ukuthi lento ihamba kanjani kimi. Because ngangafuni ukuthi ngiphinde ngibuyele enyangeni. Iphinde inyanga ithi yongigcabe iyangivala lento. So kutheke mangihleli kwaba nezwi laqale lathi izwi kimi. Ngifaka intambo nokuhlala lathi kimi hamba ebandleni elithiwa lisindisiwe. Nangempela ngatshela ukuthi uhamba uye kuliphi ibandla. Ngafika kwelinye ibandla lingasekhaya. Uma ngifika ngahlala ngemuva kanje. Mangihlala ngemuva ashumayela umfundisi. Mashumala ngivele ngizwe sengazathi umfundisi ngathi ubona mina nje. Uyabo uthe selizophuma isonto ngabashiya phakathi ngihamba. The following week laphinde lakhuluma futhi lathi hamba uye kwelinye isonto ekuthiwa lisindisiwe. Nangempela ngafika lapho. Mangifika lapho nangempela into eyenzeka washumayela umfundi ngive ngibone ngathi ubona ngathi utsheliwe ngami lo muntu lo. Hayi nangempela ngivele mina ngiphume futhi lapho masokuphuma isonto ngihamba and kwaba lakhuluma futhi izikini lathi angene kwi-fasting for 3 days. Ngahamba ngapha ke ngakithi kunanamahlathi uyabona. Yes, ngahamba ngayihlathini ngafe ngahlala khona for 3 days. Yes, ngaphuza imanzi ngingadli lutho. Ngingadli nje lutho. Izwi likhuluma nami kuze ngoba inhloso yokuthi ngiye lapha ya ukuthi kufanele ngibe delivered. Fanele ngidiliveke kule moya le. Ngoba ngangambona umuntu ongakwazi ukungisiza kulesa simo engangiyiso. So ke ngahamba mangifika khona kuthe nje ngo day 1 day 2 ngo day 3 ngangigcabe mina emzimbeni wonke. Kwavele kwakufakwe khona umuthi. Kwavele kwaqumba. Kwavele kwavuthwa kwabhala. Umuthi wawuyiphumela wona emzimbeni. And wawuthi uma ngishaya amahlombe kanje yayingivuka lento ngoba into eyayikhona epilayo.
ya into ekhona ephilayo. So ke ngathi uma kwenzeka ke kanjalo ngezwe manje ukuthi lento ayisekho. Sekunalo moya ke manje kaNkulunkulu ngicanga ukuthi yiwo umoya kaNkulunkulu lo owasongilawula ke manje. Ungilawula ke manje. Uyabona ngangihamba kakhulu, ngangimncane kodwa ngenza imkhuba kakhulu. Then uma ngihamba, uma nje kunemingcwabo ngakithi inkonzo ngangiya khona phakathi awukho umngcwabo mina engangawuhambi. Kunento engiphusha ithi hamba uyotshela abantu ukuthi hayi ukhona uJesu ophilisa. Ufakaza emngcwabeni my brother. Yes. Fakaza emngcwabeni. Ya basizakale futhi abantu. Ngiyibuze mina ukuthi ngoba nginamahloni ngiye kanjani phambi kwabantu. Uzumngcwabo usuphelile. Ngifike kanjani lapha yana ngoba lento kwakunomoya nje lokhu ungiphusha. Ngisuke kahle nje ngiyele mina emngcwabeni. Ethi ngihleli phansi kube nento ngathi kunomuntu ongibamba ngisukumise ngiyoma phambili ngikhulume lapha yana. Ukuthi kanjani nama ngazi ngibone kwesinye isikhathi uma ngizothula ama testimony noma ngishumayela ngangayiqedi intshumayelo because abantu endlini kaNkulunkulu bebave bagcwala amandla bagcwala uNkulunkulu endlini nami intshumayelo ngangigcine ngayiqedi. Ugcine sokuyakhulekwa khona lapho nangiyibuza ukuthi kanjani. So ke kwafinyelela ke la khona nami engenza isivumelwano sokuthi ngimukele uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Ngaqhubeka ngahamba kakhulu ngifundizwe likaNkulunkulu. Ngaqhubeka ngahamba kuthe ngelinye ilanga uma ngizothunywa ngoba mina ngihamba ngokuthunywa. Ngiyatshelwa mina ukuthi hambe kuphi sengihambe indawo eziningi kakhulu. So ke ngitshela ukuthi iya kuphi. So ngelinye ilanga kuthe nje ngilele ngaboniswa mina into engiyibonile yenzeka ngempela. Usho noma kuthiwa kunomuntu ozofika noma kunento enjani ngiyatshelwa mina before kwenzeke leyo nto le ayikho into eyenzeka ngayibona ngoba uNkulunkulu wangipha lawo mandla noma lowo moya wokubona noma lowo moya weprophecy ngoba kokunye ukube angikwazi ukubona ukuba ngikwazi ukusiza abantu. Yes. So ke ngifuna ukuthi ke ngithe ngilele ngayibona ngathi ngihamba manje endaweni eyihlathi. Uma ngihamba ehlathini ngithola isimo somuntu engathi uJesu umile and uma umile ubheke phansi kanje. Unjani lo muntu my brother? No nje ngabona umuntu nje. Yes, ngabona nje umuntu omfanekiso. Njengale mfanekiso ohlezi nje uyibona. Ngabona into nje umfanekiso engathi kanjalo. So mangiyibona uma ngihamba nabantu abawu2. Labantu engihamba nabo angibazi kodwa abantu abawu2 engihamba nabo. Omunye ungala, omunye like ngathi ama bodyguard abahamba nabo. Yes, ngathi ama bodyguard. Uma ngifika mina la athi lo muntu oyisimo sika Jesu athi kimi ngithi hamba ngalawo mandla. Hayibo. Ngiyibuze ukuthi angihambe ngalawo mandla. Ngimbuza ukuthi angihambe ngawapha amandla ngiwathathe epha amandla ngoba mina anginamandla. Wathi thani izandla zakho. Ngathi izandla zami wafika ngibamba la izandle. Uma ngibamba la izandle kunento engayizwa ingena emzimbeni wami. Ngalesikhathi ngena leyo nto leyo. Ngalesikhathi engayizwa ngaso namanje ngiyayizwa ikhona. And ngaleso sikhathi kwathiwa ke manje wangitshela wathi uzohamba into enjani my brother ngathi power. Yes, ngathi amandla nje uhlobo lwamandla oluthile uyabona. So ngeze ukuthi ngathi uma bangaletha nje umuntu ogulayo la usho noma ngabe unani ngizove ngimbeke izandla vela phila. Yes, so ngicabanga ukuthi amandla healing yokuphilisa abantu ngawamukela lapho ngoba from lapho ke lento yokuthandazela abantu noma lento yokubeka izandla abantu baphile yenzeka from lapho. Uma ngeke ngabeka izandla baningi abantu abane sengifike kubo omunye ngiyakhumbula omunye umama kuthiwa lo mama sofile and uma ngifika kulo muzi lo sebakhala egcekeni. Uma ngifike ngangena mangingena afike ngambiza ngegama lakhe lo mama waye ethwetshulwe ngokufonelwa ngo-private number. Yebo. Yes, ngafike ngambiza ngegama ngambiza ngathi sibani bathi sofile umuntu. Afike ngambiza ngegama lo muntu lo wavela wenza njani wavuka ngambona ukhala inyembezi uvula amehlo bamangala abantu nami ngangingazi ukuthi kwenzakalani. Esefile.
angimazi noma wayefile kodwa wayesathula Abantu bakhala manje. bayakhala abantu lapha abanye egcekeni uyabona okunake uma sokuzoshona umuntu okunake kunalabo ogogo abajwayele ukumbatha amahiye Ngiyabo yes uyabona mase ukufika labo bantu kugula umuntu bona ukuthi sekungenzeka noma yini ngoba leyo nto leyo nto leyisanyo ukuthi vele kuyahanjwa Ema friend awukahle. Mase kufika labo gogo labo laba. gogo nje bona ukuthi isimo sitshekile yabo bona ukuthi isimo sitshekile yes so kunezinto nje eziyimpawu ezikhombisayo angeke kufane nesilwane nje mase sizofa uyabona nezimpukane ziyasondela manje ziyabona ukuzizwa iphunga lokufa manje uyayizwa le so na masobona ke labo gogo bona ukuthi khona into engenzeka yabo khona into engenzeka so ke kwaba ke kuleso simo leso sokuthi hey ngamthandazela umuntu wavuka ekufeni lo mama uyakolwa namanje lo Yeba. kolwa namanje lo mama lo wayengalingeni isona kodwa uyakolwa wavuka lapho wakholwa lo mama lo ngoba ngihambusha izibhedlela ayikho indawo engayaphi so wavuswa ke lo mama ngicanga ukuthi amandla okuphilisa abantu uNkulunkulu wanginika lapho and kusukela lapho ke wonke umuntu engimbeka isandla uyaphila noma ngabe unani khona nje omunye umama engikhonza naye ebandleni she was HIV positive. Hayi my brother. I'm telling you the truth. Ngiyakhumbula somele ungithandaze. Yes, ngangiyeka umsebenzi lapho. Ngangiyeka umsebenzi ngoba emveni kwalolubizo lolu. Ngazama phela nami njengendoda ukuthi hey angihambe ngizama njengendoda ngifuna umsebenzi. So into eyenzeka akuphelanga 3 months ngikulo msebenzi. Kufika abantu abanye bamandiya, abanye amazulu engingabazi bangiprofeti kanti nami ubizo ngiyaluzwa phezukwami. Bathi hamba uye la uNkulunkulu akubizele khona ngoba ngalesikhathi ngiqeda ukumukela lamandla ngalesasikhathi into eyenzeka kwaba nezwi la khuluma nami ngabona abantu ngaboniswa abantu abanye abakhala ngathi kade bakhala kwathiwa hamba usize wonke umuntu there is why mina noma uNkulunkulu engiphakamise kangakanani akekho umuntu engafinyeleli kuye isikhathi esiningi ngihamba namakhaya abazalwane ngiyahamba emakhaya abazalwane ngoba kunemimoya ephila emakhaya yabazalwane emasontweni amabandla yang-invite ngihamba yonke indawo so ke kuthe makusuka ke lapho lo mama waye HIV positive ngafika nakhona ngihamba ngokuthunywa kwakushone ugogo ushone nobaba bangakangcwatshwa lakhuluma nami izwi lathi phuthuma uye kuphi komunye umuzi angikwazi lo muzi uma ngifika khona kulomuzi lo ubaba wakho wayibhema insanga ebanjwe umeqo equka ebanjwe umeqo unzima umama wayeyiskeleton lo mama alele endlini kunzima kugula kwasani la ekhaya uma ngifike ngihleli mina phandle lo baba phume na uyatotoba naye athi uma phuma lo baba lo athi nje makaphuma ayifike ngibuza uba ngithi we baba uyamazi uJesu uyazi ukuthi uJesu uyaphilisa and mangikhuluma even usho ivoice yami iqoshiwe ngoba yes iyashintsha iqoshiwe ngoba uma ngikhuluma kusimina ingakho abanye abantu uma ngishumayela noma ngikhuluma abanye baphila ngikhuluma because mina uNkulunkulu wanginikeza iauthority igunya lokwenza ngoba usho singaba abazalwane sonke sikholwe sisindiswe but uma unganayo authority yokwenza izinto eyithile ngeke uzokwazi ukuzenza noma ukholo usindisiwe because la ekholweni kunama level yokholo because lento yokholwa kuyi-risk so la ekholweni kunama level yokholo yini authority i-authority uhlobo lwamandla oluthile lokwazi ukuforce izinto ezingenzeki zenzeke yeah i-authority la ke kuma authority ahlukene khona ama authority asebenza la kuma religious kukhona ama authority asebenza la njengabo uhulumeni kanti uyayibona lonto yes but ngisebenza mina ngeauthority yala enkolweni uNkulunkulu wangipha amandla ukuthi kwenze uma ngikhuluma nalo baba lo mama izwe ivoice yami esendlini akangazi nama ngibazi ayizwe athi ngathi kunomuntu okhuluma into engajwayelekile lapha avele lo mama wayengavuki lo mama ngasikhathi nje ngikhuluma kanti uyezwa ngoba kuneminye imimoya ehamba ngokuzwa
ngokuthi nje ukukhulumile yezwa bese uyahamba umoya. So mangifika ke lapho lo mama lo wabonakala esevuka esendlini abambelela ngodonga ehamba bambona uyaphuma nalo baba wangani ukuthi uphuma kanjani wafika wahlala phansi lo mama lo afike ngabathandazela lo baba lo wathi umoya ongcwele kimi lo baba lo akamukela uJesu manje bese uyasizakala kulelo lo baba ngimbeka ngisho izandla wamukela uJesu ngathi phila baba ukukholwa kwakho kusindisile waphila lo mama lo kuthe nje siqhubeka ngithe mangibuya ngathi ngiyabuya kusasa ngathola abantu bagcwele egcekeni ukuthi babe bizwa yini angazibalinde mina ukuthi ngizofika nangempela lapha egcekeni lalo yamuzi wakuphiliswa abantu abanye babangamkholi uNkulunkulu kodwa abanye that day bathola ukuphiliswa bawazi amandla kaNkulunkulu so ke waphila lo mama kuthe lo mama lo wavele kwaba nezwi nalikhuluma kuye ukuthi akeze kimi athatha amaphilisi onke lawo ngoba nawo ayembulala kakhulu eze nawo kimi ngifike ngithandazele bese yena uyowashisa angisho ukuthi abantu abayeke amaphilisi abadla abantu kodwa into engiyishoyo ukuthi lo mama loya waphila lo mama waphila wawabutha from 2017 wabutha wawashisa kusuka lo mama waphila ngaleso sikhathi uma check kaningi watesta HIV negative lo mama kuze kube manje baze banginikelela ngenkomo labazalwane bathi hayi uNkulunkulu uthi ayingeke asikunile ngenkomo and uma banginikelela ngenkomo mina ngiyeke umsebenzi nami lento yangicindezela ngavele ngangiphatha isibhamu ngisebenza ka Italy Eye Protection yes so ke uNkulunkulu ke ngayeka umsebenzi ngithe nje ngangisebenzela oThongathi yabo yes oThongathi KZN so mangifika ngisebenzela khona mangibuya ngisagibela itaxi eyilocal ngavela ngangena kwi-car accident ngisawugibela imoto ezibheke khona le koMangosi so kuthe uma kusuka lapho emarobhoti nje kwave kwenzeka ingozi bafa bonke abantu basala mina naye hayi my brother and ngangiphethe isikwama sami seyimpahla ngibuya ekhaya engicabanga ngiloku ngimeditate ukuthi ngizophila ngani ngoba phela mina nami bengithi ngiyozama bafa bonke uyabuka makwenzeka ingozi ngapha kuyashesha yonke into eshesha abanye sebamboziwe khona la abantu bashonile abantu mina ngasala ngathi into kanje idolo nakhona ngiphukanga ngaphuma nje ngiphethe isikhwama sami ngahamba ngathola ezinye imoto zangibeka lapha ngapha bazana lenkomo abanginikelela yona that day ngathi ayihlatshwe ingayi ekhaya ihlatshwe nje kumiswa ithende kubizwa bonke abazalwane kuzokhonza uNkulunkulu idliwe lenyama le ngoba uNkulunkulu wenza amandla so kuthe makwenzeka kanjalo ngapha inkonzo kuma ithende balinde umfundisi ukuthi uyabuya mina ngingene engozini ngapha and uma ngafika ithende ligcwele ithende likhulu igcwele abantu bangilindile uma ngifika ngifakaza njengoba ningibona ngiphume engozini ngisinde ngedwa and uNkulunkulu lapho amandla kaNkulunkulu agcwele kimi even ngisho emzimbeni kwenzeka imangaliso nekubonakalisha uma ngikhuluma even nje amadevil worshipers athunyelwa kimi bekade uma ngimile nje ngikhuluma azovela abambeke ngaleso sikhathi uma ngiqala nje ngivula umlomo avela abambeke ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi manje sokuphazamisa ukushumayela badelive imoya uNkulunkulu abasiza ngoba wokwazi ukuthi la okunento khona kaNkulunkulu kunemimoya ethunyelwayo ukuthi ayo destroyer leyo nto uma uhlobo ke lo mfundisi onganawo amandla ngoba mina ngiyakholelwa ekuyibonakaliseni kwamandla kaNkulunkulu because ngifuna mina uNkulunkulu makakhona ibonakala into ngaloke ngikholwa into engayiboni funa uNkulunkulu makakhona uma ngenza into ngoba ngisebenzisa kubonakala ukuthi kube nezinto ezifakazelayo ukuthi nangampela uNkulunkulu ukhona lento ngeke iziyenze umuntu uNkulunkulu ozokwenza leyo so ngifeel guilty uma uNkulunkulu angayibonakalisi kodwa ekhona so ke
ngihamba ke ngalawo mandla ke ngithe mangibuye emsebenzini ngacela into eyodwa kuJehova ngangena kwicovenant noNkulunkulu ngoba kuyenzeka uhambe noNkulunkulu but awukho kwicovenant. Icovenant ke inzima kakhulu because uma uyicovenant noma ungena kwicovenant noNkulunkulu ungena la khona othi uNkulunkulu okwami kungokwakho nawe kungokwami njengomuntu nje uma ngishada ngingene kuyivumelwano ezithini. Ngamtshela mina uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu uma ukuthi ungibizile ngibizwe uwe mina I'm coming with very poor background but uNkulunkulu wakwazi ukungisiza ngokukhola ngoba mina I'm coming kumndeni ongamazi uNkulunkulu but ngami washintsha izinto eziningi even shokushoniwe emndenini bancwatshwa yini. Yeah, so ke ngase ngenza icovenant ngangena kwicovenant noNkulunkulu. Ngacela nje into eyodwa kuNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngicela ungisize ngento eyodwa. Mako wangisiza ngento eyodwa mina ngizokwenzela izinto ezu2. Yini lento eyodwa? Ngacela ukuthi baba ngicela ungikhiphe enhluphekweni. Mako wangikhipha enhluphekweni number 1 engizohamba umhlaba wonke ngishumayela ivangeli. Number 2 ngizoshumayela ngathi ngiyahlanya and abanye abafundisi baze bayibuza ukuthi wenza ngani. Kanti ngangena kwicovenant ila ngabona khona ukuthi uNkulunkulu uyasihlonipha isivumelwane phakathi kwakhe nomuntu. So nje isikhathi esiningi angihlali ngiyahamba impela zonke indawo ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngimise ke namatende ngishumayela eredweni khona ngapha iMaputaland Radio ngiyashumayela khona uNkulunkulu nje uyangisebenzisa ngayo yonke indlela. So ke wangipha ke lamandla okuphilisa nokuphulukisa abantu. Sebaningi ke abantu uNkulunkulu angisebenzise kubo abanezimo ezibucayi ngoba ngidila nanezimo ezibucayi kakhulu. Uthothi uyagula abanye uthothi izibhedlela sezihlulekile but uNkulunkulu angipha amandla ukuthi labo bantu ngikwazi ukuthi ngibabeke izandla baphile. Abanye abangathi bagula ngekhanda abanye ngibasizile ngibakhulekela uNkulunkulu wabasiza wenza izinto eziningi. So nje angikudoubt lokho noNkulunkulu angimdoubt ngoba ngiwabonile amandla akhe engisebenzisa. Lento engikhuluma ngakona ukuthi uNkulunkulu umazi ngokuzwa kodwa ngokuzwa kwendlebe but ungakazi umbone enza izinto. So mina sengimbonile uNkulunkulu senginebanga ngihamba noNkulunkulu kunezinto engiyibonile evezayo nezisho ukuthi lo uNkulunkulu ukhona futhi uyaphila. So there is why ivangeli ngilishumala ngesibindi futhi ngingangabazi nokuthi uNkulunkulu ukhona. So ke ezinye ke zezinto uNkulunkulu angisebenzisa kuzo kakhulu. Ngiyakwazi futhi amabandla amaningi angibizile ngahamba ngiqala amabandla njoba nje ngithi ngine apostolic gift. So into ekhona le hayi ukuthi i-title nje ngoba lento yokuthi umpostoli akusisi isikhundla isipho esinikwe umuntu. Isipho kahle ebandleni azikho izikhundla but kunemsebenzi enikwa abantu. Izikhundla zisezweni kodwa ebandleni kunemsebenzi. So ke nami ngioperator ngazo lezi inkonzo noma lezi iphiwo uNkulunkulu anginikeza. Ningakho ngithi le angiveze ngayifihli ngoba kunezinye izinto uNkulunkulu angigcobe kuzo kakhulu ukusiza nje abazalwane. Ezinye zezinto ngeke ngibone uthothi abazalwane bayakholwa basindisiwe impela bamkhonza uNkulunkulu but kunezinto othola ukuthi empilweni yabo azihambi noma bekholwa abanye baze bamdoubt uNkulunkulu. Kanti leyo nto leyidinga uhlobo nje lwamandla olithile ukuze bakwazi abazalwane ukuba delivered, bakwazi abazalwane ukukhululwa. So kunenye yezinto kuNkulunkulu engihambe uma ngikhulekela abantu ngisiza abantu ngishumayela ivangeli engiyibonile ebambe kakhulu abazalwane. Usho bakholo basindisiwe umuntu uzokutshela ukuthi ngineminyaka but kunento engasuki kuyi. uNkulunkulu ngisebenza kakhulu ke kulento yama cases, lento yeziqalekiso. uNkulunkulu ngisebenza kakhulu ko ngifuna nje ukuchaza yona bese ngiyathandaza. Bese ngiyathandaza
lento yama cases uNkulunkulu ngisebenzisa kakhulu kuyo nalento yemindeni ingakho nje ngithe eqaleni ngihamba kakhulu nemizi yabazalwane ngiyabahambela ngihamba imizi nemizana lento nje benziwa uJesu nami ngenza yona exactly abantu kangibanika izinto but nje ngibathandazela egameni lika Jesu lona lodwa abantu basizakala abantu baphuluka so ngithe lento angingayifihli ngoba abantu bahlasele kanzima abanye baze baphuma khona ekukholweni baye ngaphandle ibe uNkulunkulu asinikile amandla so ingakho ke ngithi mina lokhu akuyona into yokufihlwa into ekufanele siveze ukuze amakholwa akwazi ukusizakala ingakho phela uNkulunkulu abeke nalenkonzo yeprofesi ebandleni ukuthi ke lento yeprofesi ayibo usizo yakhe ibandla iyaqwashisa ukwazi ukubona nje nezinto ezingeke zize ibonwe nanoma lezo zinto ngeke uvele uyibone nje but leyo grace uyinikezwa uNkulunkulu okwazi ukubona izinto abanye abantu abangeke bakwazi ukuyibona so lento engikhuluma ngayo akusi theory izinto eziningi engikhuluma ngazo ohambeni lwami noNkulunkulu akusiyo itheory but ngikhuluma ngezinto engiexperiencile ngoba sengingabhala nami incwadi ngokuthi angithi kunezincwadi eziBhayibheli eziqala kwabase Roma kwabase Filipi kwabase Efesu sekunendawo nami engihambile engingasho ukuthi ngithe mangifika mhlambe kwabase Goli yini engiyibonile uma ngifika kwabaseThekwini yini engiyibonile so uhambeni lwami noNkulunkulu kunezinto engiyibonile ngeke ngafika komunye umuzi eDurban bahlushwa isipokwe lesipokwe lesisidla uVaselina sidla iRuji sidla iZambaki sidla iVix sidla amakhandlela uyayibona lonto le mangifika lapha hawo ngiyababuza bangifonela ke ngoba ngithintwa abantu abaningi kakhulu bangithinta awumfundisi lapha hey sinenkinga lapha sihlushwa isipoko kanje lento asiyiboni kodwa izinto izenza nje physical ubone ukuthi kuyenzile lento kodwa manje inkinga lento awuyiboni ayikho amabradi awubona uVaseline uGcotshile mina ngakuprove lokho bangifonela abazalwane eLamontville eThekwini so mangifika khona ngithi ngiyababuza bathi ngithi yenza njani lento bangichazela ke ngathi hey soke sibone ngoba ezinye izinto bekade ngiqala ukuyibona ya ezinye bezingithusa nami but ekugcineni uNkulunkulu abasize labo bantu uma ngifika khona ngathi hayi no ngifuna ukuyiprove lento bazalwane ukuthi yenza njani uma ngidlula eDurban station ngathenga uVaseline Blue Seal ngathenga iphakethe lamakhandlela ngathi asambeni ngesiye ekhaya ngifuna ukuprove lento le enithi nina iyenzeka nami phela ngikholwa kahle ngoba okunye ngisuke ngiqala ukuexperience but amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu anginike wona abonakale basizakala abantu uma ngifika lapha ngangibanike 5 days ngathi ngizoba nani nje family 5 days uma ngifika khona banginike iroom lami ngifike ngihlale ke khona mase ngihleli khona ngithatha uVaselina wami namakhandla ngiwabeke nje kanje etafuleni ngithi bazalwane ngafika around 1 emini ngathi ngifuna ukulala ngiphumule bazoba ngikhathele ngibabhizi kakhulu so around 5 intambama so bese singene emthandazweni hayi ngilala impela kushawu 5 ngivuke hayi uma ngithi ngibuka amakhandlela yami noVaseline hayi ku right hayi uma sengiyaphuma ke la ekamerweni lami ngiyakuphi mina esitting room labahlezi khona ngiyothi mina kubo bazalwane lungani manje sesishayela isikhathi somkhuleko uma ngithi ngiyabuya akuphelanga ngisho 2 minutes uma nje ukuyobatshela bese ngiyabuya uma ngibuya ngibona uVaseline uhalf hayi hey kwangithusa nami lo ngathi emadoda umlomo lento angiyazi mina ukuthi yenza njani lento kodwa awuvulekanga kodwa nje ngithola unjani uhalf uVaseline and amakhandlela kuwalume kanje ngathi kuluma umuntu kuyalithatha nje shalofini ngeke uze ukubona kuyadla emini kuyadla futhi nini ebusuku azaphele usho noma le nto leyabona le nto usho noma kuthi uyifihle kanjani ikhandlela kolilanda la likhona khona ngangize ngithi ekothatha namakhadi yami phela lento le yasebank ngendlela nje leyanto beyisebenza ngayo but ke ngokukholwa uNkulunkulu nangamandla uNkulunkulu anginike wona yahamba leyanto le yase bahlupha isikhathi eside yahamba leyanto leyana eyimkhiba ke yabantu so uNkulunkulu wabasisoke ngizama ukuveza ukuthi abanye abantu bahlushwa yizilwane emakhaya
uthothi baphila nelwana abaphili zodwa abanye nje lezi izinto lezi kudla impuphu kudle yonke into ngiyayazi leyo nto mina komunye umuzi bapheke bathi uma baqeda ukupheka kungakaphakeli imuntu bathi bawubuka emabhodweni babona ukudla kusekho kwezinye indawo kushayusha abantu uma nje bathi bahleli babone kuvuleka amakhabethe kuwa amaglasi uyabo zini abantu ungababona la ngaphandle babahle hey kunzima baphila kanzima abantu makhabethe ayivulekela yimimoya le esidila nayo ngoba operator kakhulu entweni zakamoya abantu abanye they don't understand about izinto zakamoya uyabona mawufuna ukuhlula izinto zakamoya iba kumoya udinga uba umuntu kamoya ngoba abathakathi even shone demon nje uma lizoku-attack le operator spiritual alikwazi demoni ukuza kuwe lingasebenzi ngomoya ngoba idemon liyayi-understand into ka-spiritual kunelinye ivesi lapha ekaJakobe 2 verse 19 lithi amademoni ayakholwa nawo azathuthumela ngamanye amazwi lento yokukholwa into ka-spiritual so meaning idemon maliza kuwe alizi kuwe linganalo ukholo so-ke ingakho kufanele ugcwaliswe nangamandla kaNkulunkulu kube ukuthi lento uNkulunkulu ukunikile ukuze ukwazi ukusiza abantu engibatshele kabantu mina ukuthi mina ngiloyeki angiloyeki mina khomthakathi ongangiloya akukho in engangiloya because lento engihamba nayo inzima kakhulu and angihambi ngedwa so uNkulunkulu ngiyambona ebasiza abantu angidoubt even ngisho kancane ngiyamthemba uNkulunkulu and abantu engifika kubo uNkulunkulu uyabasiza uyabalekela abantu nje abasuke bathi bafuna ukusizakala ngempela bangamlinga uNkulunkulu basizakala abantu abasiza uNkulunkulu so ke ngithi lento angingayifihli abazalwane abasithinte bakwazi ukuthi ke sibasize nakulento yeziqalekiso zemndeni ngoba imndeni uyabona lento emndeni inzima kakhulu ngoba abanye bakholwa but basaphila under ama covenant noma izivumelwano zemndeni uthola ukuthi noma ekholwa kodwa lento ye curse ye family curse isahamba phezukwakhe uyayibona le nto le so lento leyo nto ke ispirit esithile ngoba iyakwazi noma ngabe ukuphi iyakwazi ukulawula yona isuke yazi lento okwenza isivumelwano ngayo so ke ngifuna ukungena kuleyo nto nje imzuzu embalwa bese ngiyabakhulekela abazalwane yes so ke kulento le yama cases zu 3 inhlobo zeziqalekiso there are 3 different types of curses number 1 kufike kube i-generational curses number 2 kube i-word curse number 3 thiwa i-occult curse lezo iqalekiso lezo uyabona kunabanye abantu othothi bayakholwa kodwa lezo iqaleso zibabambile phela awuthi mawungena nje insindisweni ucabanga ukuthi wena ngoba sowumukela uJesu sokuphelile kunezinye kunalento ebizwa ukuthiwa i-personal salvation insindiso yala wena oyisindisa khona wena la insindiso yala oyisindisa khona wena yila khona wena ekufanele wenze okuthile ukuze usizakala yebo khona insindiso eza ngomusa kaNkuluNkulu ukuthi nje wonke umuntu oke wakholwa uJesu nje usindisiwe uyayibona lonto bese uba khona i-personal salvation la i-personal salvation uthi uNkulunkulu enza lokho ukuze nami ngenze lokho hlalani kimi ukuze nami ngihlale kini thethelelani ukuze nami okusho ukuthi kunenye insindiso engeke iziyenzeke until uzwenze something fanele wena wenze okuthile ukuze noNkulunkulu enze okuthile kunama principle nje ezwini kaNkulunkulu amanya kanjalo yingakho abanye abazalwane bangena enkingeni kanje ama solutions angabi khona ngoba abazalwane bathandaza kuphela benzi ithi number tholakala kuyo mfundisi inombolo engitholakala kuyo ithi 071 531 7062 hiyo le nombolo engitholakala kuyo WhatsApp yes uya WhatsApp uyafona leyo nombolo ngitholakala kuyo le and abantu bayafona kufuna abantu bafone ukuze bakwazi ukusizakala abakhona ukufika la engikhona khona bayafika engikhona ukuthi ngiyakubo ngaphandle kwezinto eziningi uNkulunkulu uyakwazi abantu ukuthi abasize bakhulule uyabona nje lento le yama cases uma ngithi mina i-generational curse
i-generational curse ilezi iqale kusothola ukuthi la ekhaya umuntu uyabuka abantu bala ekhaya bahlupheka mawuthi uyalandela back uyabona ukuthi kahle abantu abadala bala ekhaya babanjwe inhlupheko. So lento le uthola ukuthi manje seyisebenza from one generation to another generation. Shothi leyo nto le mayingabreakwanga ngeke unize nikwazi ukusizakala. Ezinye nje zayibonela uthothi kulomuzi izingane zala ziyaphuza abanye kwenzeka ingozi bafa nje ngeingozi abantu bakhona. Yizo zonke lezi zibona uthothi abanye yes base idakamizweni abanye umuntu uyababuka ngathi bagula ngekhanda. Yini indaba? Yibonelo zama generational cases lezo bamba nje abantu uthola ukuthi kuthiwa omunye ungena omoya wedlozi mawuphuma ungena kulo mawuphuma leyo nto le i-generational curse leyo nto leyo. So bese kuba khona i-word curse ilezi iqalekise ezikhulunywayo phezulu kwempilo yomuntu kuthiwa wena ungalungelwa yilutho because lithi iBhayibheli ukufa nokuphila kusemandleni olimi, meaning ulimi lo luyakwazi ukubopha, ulimi luyakwazi ukwenza into engeke ibe khona. So inkinga abantu ulimi balisebenzisa kabi because uyakwazi na ukukhuluma into ngawe uqalekiseke vele ngoba la olimini alishonga ivezi uthi okholwayo noma ungakholwa kodwa lithi ukufa nokuphila kusemandleni nani olimi. So ke bese kuba ilesiqalekiso lesi engithi occult ileso usihamba usilande enyangeni ke usilanda kanjani enyangeni mawufika lapha ngithi uya kuimbadada zethayi uhluphekile mawufika uhluphekile uphethe imali futhi and mawufika lapha kunomthetho wakhona. Uyabona la kaNkuluNkulu lento ekuthiwa ialtar umsamo nangapha ebumnyameni ukhona umsamo wakhona. I-altar leyo nto libizwa ukuthi i-altar kune-altar lobumnyama kune-altar lokukhanya. Enye into ehlulekisa abazalwane ukuthi abayi kwi-altar basuke bacabanga ukuthi abazalwane masikhuluma nge-altar noma ngomsamo suke sikhuluma ngezinto zasebumnyameni kanti nala ekukholweni kukhona i-altar la khona ukuthi mawufuna ezinye izinto ngoba kwi-altar ayikho into engenzeki. Usho noma ngabe kuthiwa kunezinto ezibophekile but makuwafika kwi-altar izinto zinjani siyenzeka. So ngifuna ukuthi ke sengivala abazalwane sicela ukuthi basithinte bazosizakala abantu abasithinte abazalwane abasithinte ngikhona nje le kwaMhlaba yalingana eJozini eJozini uNkulunkulu uyabasiza abantu uNkulunkulu uyabakhulula abantu wena ungafuni ukuzwa ngendaba enye into engifuna ukukutshela yona impilo iyasukunyelwa impilo iyahanjelwa yebo abantu sebamazi uJesu bamazi kahle uJesu but amandla kaNkulunkulu abanye awakayibonakalisi kubo kade kufanele amandla kaNkulunkulu abonakala ayibonakalise uNkulunkulu abaphilisa abantu baphile hayi ngoba sishuma livangelo lokuphilisa yebo mawusenkosini fanele uNkulunkulu akuphilise ngoba uthi yena uyindlela neqiniso nokuphila fanele uphile mawungena nje uJesu ingakho iprocess yensindiso iyinto eqhubekayo akusiyo nje into othi sengisindisa ucabanga ukuthi soqedile no insindiso iyinto eqhubekayo ngasindiswa ngisindisiwe ngiyaqhubeka ngiyasindiswa ingakho futhi uma ufuna ukuhamba ibanga elide noNkulunkulu fanele uhlezi uba umuntu onjani othobekile ngoba ukukholwa kusekudinga ukuthi kukhona la ukuzodinga khona ukuthi wehle wena. So mawuphakema ukwazi ukwehla uyabona ukuthi ke awusasizakala because abantu abaningi la insindisweni ubona ngathi wena basizakele kade abasizakalanga. Yini indaba? Basindiswa baze badlula uJesu. So ke ngifuna ukusho ke bazalwane ukuthi ke ezinye zezinto uma nje umzalwane omunye usho noma enza into akafuni ukwehla uyabo ukwehla ngenxa ukuthi ukhulume noma ke mhlawumbe into errong uyabona akafuni ukwehla mawune pride nje awukwazi ukusizakala. Usho noma umzalwane une pride uma usokholwe nje ukuze usizakala hlezi usesayidini lani lokuthobeka uzombona uNkulunkulu ekusebenza futhi uzombona uNkulunkulu ekubeka kwelinye izinga. So ke ngizobuya nje sengivala ngizobuya engizokhuluma ngalento noma ngizocacisa lento yokuthi uthini uNkulunkulu ngamadlozi ukuthi uthini uNkulunkulu ngoba kufanele abazalwane sibachazele sicacise lento kubazalwane singalokho esithi hayi uNkulunkulu akafuna amadlozi akafuni masekwenze njani funa sichaze lento ukuze abazalwane bahamba okholweni banento banolwazi
olukahle ngoba noma ungaba nogcobo kodwa uma ungenalwazi ugcoba lukwenza ukuthi ube nolwazi futhi nolwazi alukwenza ukuthi ube nogcobo uyayibona leyo nto lo which means nje empilweni you don't need ukuze into yakhe iphumelele you don't need a special people around you but you need anointing ugcobo luyazenzela izinto ugcobo luvula indlela ugcobo lwenza izinto ongacabangi na ukuthi lungazenza so ke ngifuna ukuthi for nani bazalwane uNkulunkulu uzonisiza uNkulunkulu uzonilekelela wena ogulayo fona nawe ofuna uJesu sithinte ngeke ngabona nje uma ngifika kwezinye indawo abanye bayifikela bona bathi sicela ukwamukela uJesu bamamukela uJesu abantu baphulukiswe kushiswa izinto yonke lento basindiswa abantu ngoba uthi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaJehova umsindi othanda ukuba bonke abantu basindiswe ukuze bafinyelele ekulazini iqiniso amazwi okugcina nje engifisa ukwasho abazalwane abakholwa abazalwane ngeqiniso uma bazokholwa abazalwane ngeqiniso uNkulunkulu uzobalekelela uNkulunkulu uzobasiza uNkulunkulu ngoba lento ayidingi nanokuthi uzube umuntu othi ufundile lento ukuthi ube noJesu lento kaJesu yokuthi ube noJesu yeyana wonke umuntu noma ngabe usontapo uJesu uyadinga ukuthi ube naye ngoba mawungenayo uJesu vele into yakho oyenzayo ufana ukuthi uyenzelize ngoba uma uJehova engayakhi indlu basebenzeliza bayakha so ilawo mazwi nje ngithi cha angiwasho nokuthi ngibonge ukuthi ebhuti uChris ngifike la ngisuka le kamhlaba yalingana uNkulunkulu nje akanisize bazalwane niqhubeke nisabalelisa umsebenzi wakhe siyabona noma sikude siyabona okwenzakalayo so nje uNkulunkulu nani bafethu abe nani unprotected akhulise futhi kakhulu umsebenzi wenu ngoba muhle umsebenzi wenu uyabona nje abaningi abantu abanye uthola ukuthi abaye emasontweni babuke emafonini abantu abaningi basizakela abanye baze bathatha izinqumo zokusindiswa abanye baze basifonele basitshela ukuthi ngibone kuphi umfundisi ngisacela nami ngiyamdinga uJesu bafona abazani basizakale ngempela so nje ngiyanigqugquzela abafowethu ukuthi no man muhle umsebenzi eniwenzayo ningaphela amandla abantu bayasizakala vele ngeke uthandwe bonke abantu ngoba uyona imali so injalo nje yes ngeke uthandwe bonke abantu ngoba uyona imali wena qhubeka wenze lokhu uNkulunkulu akwenze njani akubizele khona amazwi abantu ahleza khuluma so ilokho nje engifisa ukusho ngifisa ukuthi mhlambe ngibiza inombolo kokugcina bese ngiyakhuleka yes nayi ke bazalwane inombolo ngiyayiphinda futhi ithi 071 531 7062 kule nombolo uzobhala nje igama lakho nesibongo sakho bese ubhala ukuthi ukuphi bese uthumela isicelo sakho ku WhatsApp ukuze ngikwazi ukuthi ngichumane nawe ngabe unenkinga ekhaya ngabe unenkinga kuphi sihamba yonke indawo ibhedlela yonke indawo siyafika ekhaya lakho siyafika uNkulunkulu uzokusiza uyayazi inkinga obhekene nayo sukuma usukumela impilo yakho uma uke wahlangana nathi your life will never be the same again ake ngibakhulekela abantu bese ngiyavala Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha you are God of power you are God of miracles Baba wethu onamandla nangilwamlaleli nalwamlaleli ekhaya Baba obukele abanye baneyinkinga ezahlukeneyo abanye bayagula bagulele emakhaya abanye baseyimeni la khona abasebabona ukufa kubafanele kodwa Baba la okufinyela khona nje izwi lami uNkulunkulu wethu onamandla alifike liwenze umsebenzi abagulayo mabaphile abafuna imisebenzi mabayifumane ngegama lika Jesu Kristu ophilayo elinamandla moya ongcwele bahambele ululela isandla sakho phezukwabo ngoba uthe izandla zakho asifinyezi ukube singesindise nendlebe yakho Baba ayinzima ukubingezwa Baba wethu onamandla basazothumela izicelo zabo ku WhatsApp Baba ngiyathandaza ukuba ubasize usize loya naloya egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyabonga moya ongcwele ukuthi ungizwa njalo egameni lenkosi kuze manje naphakade amen and amen siyabonga God bless you siyabonga my brother James we out yeah we out